Pozdrav ljudi, danas pravimo crno-bijelo čokoladno čudo. Sastojci za koru: 250 g mljevenog keksa, oko 80 g istopljenog maslaca i nekoliko kašika mlijeka. To sve zajedno sastaviti pa utisnuti u kalup dimenzije 20 cm. Prelazimo na crni fil. Za crni fil nam je potrebno 250 g mliječne ili crne čokolade i 250 ml slatke pavlake. Istopiti čokoladu sa slatkom pavlakom, ne da provrije, uz povremeno miješanje. Sipati preko kore i ostaviti da se skroz ohladi. Možete staviti u frižider ili kratko u zamrzivač. Pa prelazimo na bijeli fil, za koji nam je također potrebno 250 g bijele čokolade i 250 ml slatke pavlake. Priprema je ista kao i za crni fil. Ostaviti da se prohladi, a zatim sipati preko crnog fila. Tortu ostaviti u frižider na par sati. Napomena: možete dodati pomalo želatina u oba fila. Ja nisam dodavala i lijepo se sve steglo. Prijatno!